Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Seng Hanyotap Youth Council Mawlangwir Unit. Haka arpuknai dari unai yang arca arpusan kalau Pyllait Paidbah eka Calender jong ka Seng Habalang Mawlangwir Secondary School Mawlong Southwest Khwai Hills District. Ya kani ke Calender la Pyllait Paidbah du samla arbok harjarin President Barim ke Seng HYC Southwest Khwai Hills District. Hagjinon lang usamla pinskam harjarin President HYC Southwest Khwai Hills District. Ba Pauline Lingdo Secretary Shnong Mawlangwir. Ba Ben Johnson Lingdo samla Arwan Yang President HYC Mawlangwir Unit bat kiwe. Kaseng hani kasngi kala yoru ban Pynlong ya Jingïakop Khwai Dohthli kabade kata masa pinbernya yaki men barim kumshibenta ban wanra ya Jingïakop jonggi khna bat ki samla hapo kashnong. Hakani kasngi la yoru ban penshit penshnga ya gani ka program dagi surjing rwai naga samla marsha wanyang. Kasih akhirnya jauh penai doa yang masih pesan nak kerja kamu ini kerja pelat ya kerja Calender jauh sedang ada jalan beliau ini yang pilih mana ya kerja Calender. Khwai kekum ke Jingïakop jongan wan bai Presiden jongga Mawlangwir Unit ila pensuang ba ya kabain Pyllait Paidbah ya kenika Calender lang ba jongan ke ski ke banta ngasukwa ban ai ban samlem isembok jing berkat lang ba jongga jing temu jongan ni hoi ngila prong ba Calender kadai tak kekot kaban ai jingken jingi hakabai dei bat kisi kitarik kitayau kibenai bat usnam bat kumta terter hanrei hangam roi ngama benom ba kadai ru kawai nakikot kaban kabala ban prut nanti lepa ya ka jingpu ka jongi ya kikam kiti ka jongi bat ya kalawi ka jongi balai bang awang kumta haka ya kamensua kapatai ya kamentaru kapatai badi kalasai ru kapatai lengba kumbang iong lengba kitarik kisi kibenai bat usnan nomor kata kai kabang akwa ban samlem iki sembok jing pekat lo kita kalong ba hakum kani kapor balai bang ongru ba kadai kakot kebab perut lenti lepas nam tak jingim jumi namar ba ngidei ban penskem ya le ba ya kani kementa ya kabal adat ya kementa hanrei nyimtip kai kabal jawa ya kabal adat nyimtip ru ya kai kabal sai karwan hanrei ya kementa ngihap ban le ba bat ban don pat ya kathong na kamta kalasai lakalong hagikam kiti ke jongi lakalong ha ki jing mudur ki bangi haban mudur pa ka e ka bangin pen urlong ha ka jingi ki ai ki kam ki ai ki kabu ki bangi haban sim ha ka jingi ya kala sai namar kata kumbang ong kadai ka wei naki kot ki ban batai lepa ka bangi la monong ka tin ngoi kata ka vision documents ka ban batai lepa ka ban prut nanti lepa ya kai kabang ngidon nam ta kalasai namar kata ni hap ban penskem ni jing berkat ni hap ru ban plan ban mudur ya ki babha ya kamenta ya kabalasai ru kunju hoi ya kata kaba haka Calender ngila ru ban yoi bakidon kitarik kisni kitayau kibenai batusnam haka bakum kita kisni kitarik kibenai kitayau batusnam ila ban yat ya ka jingi langba ki ba teng ya kendu ya ki jingi ha ka jingi jungi ila bani kendu ha ka jing susi ha ka jingi ila ban biang ka kamai ka ji ha ka jingi jungi hanrei ha bakum kita lihapat ban le bha ya ka menta ban khat bhat ban perkhat bhat bhapat nam ta kalasai Sigitin kemacu pengemau ni pun taba ngajing saya kam juga hapu kaseng HYC kumpul 10 tam ye ngamba jusem kum kedegi unit
kebalai kini ke kampung kita. Haki baru ki ria jo rekasijan tia ni siam bastang kas trabudi ke baju pelati ke Calender kum ni kum kisem balang. Hai kene kene siam ayaro ikene unit ni ba. Lala balai kini kam ke ba ngilap ang mau jam ba ki senjam ba pae. Namba kiwe pada ki unit dan kiwe pada circle ki district kena membuat dia kini nuksa kau bahag jumpi mempelajari pun kini ki Calender ki badan kami mengimbu haki ki sem ni berkemal trik penunjuk ki sini crowd jumpi crowd juga dong kata ki jumpi bergawai meski aku play ni unit antai perjalanan ni sekretari dengan trik tips kamba mesin kamba dari bak ki terang jumpi baru ki unit ki member dari unit maklau banurora ai kini job hak ni pun ta ni ba ki samla juga kadang tanjungi kamtam hapo kini kadang tanjungi kisno ki tanjungi ni iba lembah kecil pom dan kam dan jam juki kau Pynlong ki bakin ngop ki ki kam sendiri jadi lembah kecil lek jupi ko bini program kemalong no dalam maniba kawan ra ya kata ki pun kam no hakim bini program haki kam support ani hikina ki kam ki belong melen nam taban bahaya ki imlang salam kini kalau ke bos tenat begini kisah laki lawan lek kum kini kam macam akit bot berak play kini kisah laki lawan lek kum kini kam kenang ba kisah ki bom dan kam dan jam kisah laki ba shu syang lawan dong kini wan ra hak ke lempung bani pun kam kum kini kam kenang malam wan ra jing tadi hepok sno tau wan ra ya jing tre kam hepok sno tau ni ba jing start ke jing yalam jing pete ko bes bune jing lek bisa ma yang melak ru ban len ba kasno Mawlangwir hiber kawai kemudian kemah ni kali kawai ni kisah blak pau ba hepok jadi ke dong tang jing mula mudah kata ni pun pak keliang pun pak bangi siam ni kan mau nak orang kena ni ngamde mo syiro kalau dai ngatib ba kadai kadai ni kisnom ke lawan rasai ke purom habo mereka dong tanjui ki tournament bahaya kalau penuh kan madan saya senat hari snem ledap nadu ki por barang im marwel beri pam kuar hadwa jum blai lele jum ta ni ki senjang ki jenjak ki crowd di lawan ra habo ni dong tanjui semua aku blai kisnom kalau lek ni ki ta pa kamet jom ni dong tanjui orang yang abah sepen aku blai lam yepi ya kena unit ke balai ini program berkumpul kodi ini nak takum kosan kena ponta dari kita di kamp kita melak kiar kita sebut orang yang abah kita bok yepi ban kenang ban si kendo ke poroi ke program badang wan ini lah ayat kita kuliah ke ketpang tadi pi kita senang teri kamba susu hak di pon sawan di kena di tangani kita berkreat nam kuat bun kau nam kuat bun tin nam por kalau berkot berkalong berkreat ke sebenarnya kita tangka cikit bok yepi ya kena unit kunjuru ya kisah ketahui berkuai bengi tri lang kawai ini tri lang kawai dari tri lang kenang mono ra ya kesukasan ke jingi tri hapo ke dong tan hapo kisah ketahui berkuai di kuliah sebut